Nuai nga thau khane nga ma se advisory itanen 30% profit tam deuh lekin apek thei mai lo mi Mizoram market turian adi le khabi kha ithil product kha enge midang te ne na adang lamna le special big na offer pahnihnaah marketing lama chuan in min puin huam ve a so coming to Juliet lel nun tluang in nia HINSIDE ti hi ka startup company mingani kan startup company hiani na tumber chu Mizoram alo nei tu te theile thlai Thangchhuahte value addition alu pui hi nia abulchan nan saitwal district ka kan lo nei tu ten kungriat talzet an lo bai pui to sacha in chi ti hi kan ron thlanga sacha in chi echang hianin product tuile shisel MMA sacha butter ti kan ron siam chhuaka zoram mi puite kan leilunga tharle siam chhuak nge thil tuile shisel sacha butter hi min lo tem turing kan somvek cheuni he product a top mai lo hianin kan theile thlai dangte achanga product thar siam belzel hi kan tung bokani kalome kan Thangchhuahte keini HINSIDE Chengrang te hian zanina hian in Ngenmu cheng Nuai nga kha kan company a 15% share a ron let turin kanon convince kanon le don cheuni he mi India kan problem hi lo thlir ho taila mishing doctor tam tak tele researcher ten eng hinge the silent killer mishing ina kan shiat mi alo le kanin rin ma hawa min ti hlum theinat na anti chuanin hypertension kan ti thisen sang hi ni India ram bi khi han entaila nikum WHO report kan en chuanin thisen sang na nei millions ni achanga zani som nga chuang an oma chu akhai khom nan chuan mi pali oma hianin mi pakhat selin thisen sang nei ang kan ni chu ma selangin chu avei zong zong zinga 90% ai tam ma chuanin an enkol lawa hetiang khopan na hlawm le thi pui the hia si hi engwain in enkol lo kan ti chuan mishing kan buai tiala thil shisel einan hun kan nei to meu lo ni tukina mai po cho eng man lawa office le sikul kal kan tam karing khatiang khanin mishing in cho chale shisel in lama homemade meal prepare nan hun kan nei lo tela chu wang chuanin kan eile in lam kan tha da tela thisen sang nei lo de dan poa thisen sang nei na chance tam tak kanin siam me kani chu har sana de chu ke ni HINSIDE da hian sha in he butter hi sacha in chi changa siam butter omega 369 kan ti fatty acids le vitamin A le E omna butter ania kan sha thei chin kan research chin ani chu sida chuanin ke ni hi hetiang khopa omega 369 le vitamin A le E telna chun butter kan le ni sha tur poimo le chu cha inchi kan sacha butter hianin thisen sang tidam kan tilawa control na pui thei kan dia chu mai pia lama chuanin weight management ta na cha ma lung tan supplement chatak aleni le zel bokani kan company hianin atum ber chu taste with wellness kan ti shi sel na pia lama tuisi siam hi kan tumania chu mai pia lama chuan mizo farmers te promote hi kan thil tum lian ber zinga pakhatani tichuanin local agriculture tuna HINSIDE hianin kan thokpui cha ma sacha inchi bi ka sacha inchi farmers tamna saitwal district lama northeast lang nuam kholian le dai do khwa te kan thokpui cha ma hemi show tan big liaw lewa video mi lo siam sak toi te lo thlir ho zuaila kan khwa hian kum sang hi som paru tang khan sacha inchi hi khopum deuh thoin kan lo bai pui ve ta hei tuna hian kum ria tal tak chulo ni ve ta a market lam hi kan la boy ma chuwang chuan kan thar chu ang man jok le min lak sak vel thei tu hi kan mamo mani zoram mi puite kan awo hi mi lo ngai thak sak tu hin kan so ma te tan zoram tan masonan HINSIDE hianin kan huang khan kan in maloka kan investor te pon in huang khan in product line dang te po kan lenia chuwang chuanin HINSIDE hianin potential an cha ma tuna Ngenmu kan on deal seng Nuai nga kan man tur te chu heng hi kan working capital atan hian kan bangdona tiswanin kan Thangchhuahte heng hi in beng keu zong ni chuanin ke ni HINSIDE hianin cheng Nuai nga Ngenmu kan nei thei ni chuanin kan company in 15% share hi kan phalani kan lome Salaya mai Juliet tun tum chu FMCG kan 18 toin ka share
peanut butter zawh lo te pawh kha kan dawh kan hen nakina du chuan zot tai la chuan pi thai tang he kan Ch&Ng FMCG lampanga experience nga zawh na le chhanna deuh khan ti tai la du le a fuina lampang kha chu top lama kan tia Ito laman, enge 5 lakhs 15% share pe palta diro. Chuchu khata engzat vel nge shal thia. tuna hen kanin suda na chuan thlatin che unit zathum shal thei turing kanin suda unit khada hianin zani somngain kan zwara chu 35% profit margin in Unit khata chan engzat nge a quantity 350 gram 350 gram mo. oh Ile kg khata chan engzat nge shalang. sang khat zani velani karing Peanut butter ne ni mix ti na me he. oh Eng peanut butter ne mix creamy nge iman crunchy. Natural to creamy le crunchy ka mang ve ve ya tuna in 18 kha chu crunch ni Hi eng company nge just bite da moy man. oh Mi finished product akanin sacha inchi ka clear mi vatel ve mai ti na mi. ai ni lawe tuna hanin peanut butter hi 60% atala sacha hi 40% atala Peanut to 60% mo. oh achan chu sacha inchi hi shato angin ashisel lu tuktani mase mishing ina ni khata kan consume thei chin hi om ve ya achan chu chumi pya lama kan consume chuan ashisel eme wangle dam doi cha de apai tam ne ma eme wang hian nauseous kan ti te ni ngul na kan ti te thlen ve theya chung jong pya lama chuanin han ei tak tak don chuanin ei renga tan chuanin amui ema wang hianin kami a taste mil pui turin peanut butter hi kan mangani Peanut butter ka nang mat siam mai la. He kan 7 day unaw ti punan siam chewa. Chan ai nuai nga a hian 15% ai thui deuh lekin enge profit tam deuh lekin apek thei mai lo mi Mizoram market turian. Mizoram chau hi clear chuanin peanut butter hi siam hi keima chuanin hetai chuanin a hau tak zo katia achan chu tuna India rama hianin tu tenge peanut butter siam number le quality ber kan ti chuan nei number le quality ber kan ti chuanin Surat Gujarat te khun dita ani khwanin he kan ti ma na chang toin an lo ti to ta chu wang chuan an nin a hlawm zok quality zok le khatyang khanin an ron offer thei line heta Mizorama kan economy zong ngai to har sa chunga lo siam ve kha keima chuanin hlokna om lo kati Chan 15 nuai nga 15% profit pek thei tur ni tingai izo cha kha lo kan pass on lock kan pass on lock ni tinga mi cha kan ya a top lama khan a kharna ta kan pang lenga a offer lama kan chuan what so khati me ngo kai pass on ta sa Okay. Hypertension kha Indiaram data nita Mizoram begin ne Mizoram bi ka chuan data kan nei shi lo chu Mizoram a chuan ma se nia chung tin deuh thoi chuan thisen sang nei pakhat tal kan nei karing kami han nei thei ta ula a marketing a po khanin a thatle zol karinga ki mani kan mamo ti karin thriat mi lo kha kan mamo ti kha minon thil don ti na ni ta thisen sang hi taksalan cholo pe chon hlawm le zolan ti tha adile kami kha ithil product ta kha enge midang te ne na adang lam na le a special big na ingredients khai ron soi le ngala tu na khan chu midang te ne na adang lam na enge a special big na sacha in chi ti to hi chuan special ngal tokin ka sha keima chuan chanchu India rama bidang te poinan nei ve lo thil ani ta Mizoram soilin alo ngai emema alo special sacha in chi kan ti to chuanin keima chuanin speciality keng ngal ka tia chu mai pya lama chuanin natural ani na le hetiang khopa supplement cha kan ti khatiang fatty acids le vitamins akeng tel te ngai to in fak ngai lowin ama hi special sa ka ti ne a special ta ase mizo dang thoin ron ti ve don ta seleng tinge khabi a khan competition ron ta se kata han enge nang ma kha a big not in ei na tur
raw materials sa hianin tuna hianin aching number khwa te kha karon soita kholian dai dole northeast lang wa manita ani te hianin farmers producers organization kan di FPO hian anin din veta so da chon FPO noi chon guidelines te om vekta chumi china chon ka shal theang chumi chon ka shal lawang tiang guidelines song song hin nei veta chu ke ni hindsight te kan tho pui masapera kan tho pui Ch&Ng boka min tuna hanin ka kan muto ang khan kan pualin video te min lo shoot saka chu wang chuanin raw materials bi khi chu kema hanin ka control thein ka sha chu midang te aya ka special na tur le min than big na tur chu ni ke aya Ngenmu nga te hianin Ngenmu hin pedu thadu mang silawa I offer ang hi tha katia Andrew hianin hei ai tha hiron offer thengem offer lama hal lut che lo la pon tu aku ta kan da la nge pon tu so na ole Juliet hei I product hi interesting khop me achan chu I health benefit product ania I marketing kalfu chuan thalpo kal taktur Mizoram pi lama po anita ama ero chuna chinaka zo to ang bok helam pang product a hi chuanin asiam dan le nge quality control hi challenging lutuk main scale up che hian chu nang ma hian zir to inayam le tuna hian nang ma ni siam nge contract manufacturing angte itidayam achan chu siam thiam lutuk lawa ma ni enge line ni lutuk lo chuan contract manufacturing a thiam zok te quality min check pui the tur te ti hi smart ve tak ani boka chu enge tuna hian I siam dan che hi tuna hian keima hianin teammate nein ka siam meka keima siam vekanita chuanin a quality control bi ka chuanin hmasa episode season hmasa te po khanin se chain chi hiron tel pui te pon lo om to ta ka sheta chan pu endru ngei point lo invest to ta chuanin quality control bi ka hianin keimai na ka zir chian dan bi ka chuanin kum khata voi lien seng theya kum khata entinan January lo seng ta se kum tluanin hu lo ro chata ka anda chat thei chuanin in quality ma achet lo ti hi keima research to china chuanin ka mu dan ani tuna khanin a season chungchang ron soya ala kun le quality control dan khata khan keima experience to kan zot vele chenga a then hi tlema phak deute atui danin ang lo hi om ve ta khami kha enge alak dan season a zir nge ni a sikle sa zir ani lo point aum na ramazir te ni em khatiang thleng khanin I lo hrechiang to em an sing hun lai vela ruwa asur te nia ani lo le an da chat na mun alo nom deu te ni chuanin a quality hi tlemin a degrade ve thea ati cheve deu thea so da chuanin nel kan ti ang chi te tiang kha aron siam ve china til tuivak lo ang chi mui tuivak lo ang kharon chhuak ve chin ta ni so da chuanin kan farmers thop wi te hi kumriat tal top lo boy pui ton dita a phau rote a kan rote tianga hanin keima chuanin kut nge tia chuanin inconsistent ka ti hlea chuanin a teisa po hian different om mang lawin ka sha keima chuan a try it tiang thleng ni lo zir to chuan kan na china ka zo na te tho kha ka zot le du che tlemin mass production lo ti don ta la nang ma hian kal chhau puya thatakin quality control nei in rings of them ani lo chuan contract manufacturing hi enga tingai ti mai lo siam thiam tak phayan oma anni chu scale an nei to hlawm deuh zawk te pon an ti theanga chu explore chin to ila ti che lo point khatiang lam po ha ka explore to thawa ma selangin englawa scale up long term ringot seilo deuh taila short term ma chuanin keimani chuanin heta siama thara ti the effect chu kanin ringa ma se han scale tak dona India market tak zuglu chwa don chuanin ke chuanin minun invest sak thei don ni chon offer chatak min pe thei don ni chuanin tunai suggestion po hasar cha ka ti le khulama manufacturer nei chatak neya zuksiam tir kha ke chuanin ka duang ole alom home zo na dang kha ala om chuan lo in ring le tawla atop kharna lama khanin han lu le don nga ro ka sang lo de rio hian ka sia zanin hi tin pi thai kha ka khap mo kha te nga fuina thu kha la soi thei ra nga nia poi mi alo nia ka khap mi alo FMCG
la mani hian experience nei tha tin kan sei du chu I Julia tipo kan tiang e anin hong tiang hi kan kabula chu dei in hong ta kan nia zo po a in thla shun mi alwan ina hian leng lu droi la zo top po ni lan shil chau thei don che chu wang chuan in khatiang zong khan FMCG related hetiang chi product isiam ani hi chuan in a she zok te handor hi thabe ti kha kan soidua chuan kan zo ve du zok che chu I break up a khana lu alu le lok them le kilai hian in raw material iti zo chia production cost ti lai te khimin soi fe sak them le nge ni chia production cost hemi big na atarlan chu kan produce don tak chuanin kan khol khaman khalingai vele don ta chu ba ka khanin man labor cost te khang zong kha telin hemi hi nikinai shed zawh du chuanin aya break up cha le aya ai te ati kalenei ta khang zong kan siam chhuana cost zong kha intinan tuna chuanin farma kan da ta farmhouse kan da ta farmhouse kan siam ta khatianga akal le holam zong man a production a siam chuan big nam ro ani chu production cost ni ta ma mi che kha chuan in khol man te kharon da ta nang chuan khol man te khai da khol khai nei mi nge nia intinge khol khai nei mi aloin I ti don nge I nei sa nge tuna ta khichan khol hi chu keima hianin PMEGP te pon scheme sang mangin khol hi chu kain mu ve thei me karinga ka ti langa ka mu thei me karinga chu ai chuan ka working capital tu hi ka mamo zo ka inti kan Thangchhuahte a hian an let le to tai la puar chok han offer don mi eng tinge le chin khanin soi me ya nge kan mu dan le offer ka siam masak per hianin min tu lo zela offer masaber don to big lo ni le puan ruwa le pi try ko ta kan dang ai nuai nga idu na chanber chu raw material stock na ni du ta ti na ni deu berani mo chu wang chuan na lom nga tinge badam kha china peanut butter le sacha inchi kha iti rol melo sacha inchi ching tu te khan badam kha kan rama thave theilo mi badam hi kan rama hianin acha thei thawa mase acha thei lu tuklo niang ka ti chin na chan chu badam hi atau renga kan rama chuanin khulam alau ching nem to ram hu tu thlengin kan le tluk thei lawa chu wang chuanin keima chuan helama heng kalo le try out vak lawa chu khawa nga hanin ya Surat Gujarat aching nem le atitlom berte le quality berte kha ka zuk nga event ngal na Sandbox pakhat chu voi khat le chia ni le tu na chuan akho a her na khol ngai ta lauta grinder ma bu den khol ma po lo ni se tro kha khai ma mo box si lawa ni china kan en khan khi tilam ho khan an tharna sa box ya shalan du box ya chuanin nuai nga kha imamo anya trong swa li lo ama nuai nga chok factory lian pui siam nan tila mirong kap le fak don ani nuai nga ang tur kha chanin hei pui kha chak o mani chu mase I har sat na lai berchu khu tilamatanga phaira matanga enge a peanut butter da berchu ni lo la ta chula engtinge stock ang kha ka peanut butter hi tuna kan lag na te hi an expiry date is 12 months anita 12 months chung chuanin engpo kan le khoi theita chuwang chuan tuna po hian barrel li ka stock ta chuanin acharei theya kan sacha inchi quality po 12 months theng ale cha theita chuwang chuanin keima chuanin voi khata stock chau khachu achat karing lawa maselangin chu kg zati achanga zanga stock khachu tuna chan apoi lo ka di chuan nuai nga chu ngai kherami tun chumi raw materials ngor chu ni don lawa chumi siam nan chuanin thil tam tak kha kalema mo don ta kada na hun tur te mi ke chhor tur te electricity te tyang zong a khanin ale culture don ta labeling and packaging ru ta po tuna chuanin moi nai ta ka ti ve don chuanin poisa tam tak sen ve ngai to logistics a poisa tam tak se ngai boka chuwang chuanin ka chu dana chuan nuai nga hi chu working capital kan ti chuanin
atok vel ka ti โอเลยอันชิลรูเดวินก็เชียร์ให้ไรเฮียนี่อ๋ออย่างเงี้ยวันนี้ถ้ากันใส่ตัวละกันง่ายเราอินริงเลยเวลาปวนรัวกันเขาไงเงี้ย I product line apa henso le du lok kanea hi pakhat anita ni chuan I product na chin khan is fei to in kashia product dang po idea ni nualti is fei to in kashia khang hau kha sacha chiki based thomi ai nilawe such a inchi based ti nilawa Such a inchi based, local agriculture products dang based ni dona product line pasaber su khain hu ang khan nimbu tuini ta nimbu a hen mizo how we can special ta india ram dang te nan nei vela nimbu tui le lian kan ne ya mundanga state danga an nimbu kan ensuanin hei phaya om kan unaw de point an searchin ang hian mizo nimbu tuklaw atui law lutuk athor lutuk ti te ni chinta mase mizo nimbu su atok che atui le thlum manita chu hei potential an nei cha le in ka sha organic ani emo purely marketa lupui ve hi kan product line next project ka kan da chu ni ole atlang point health benefits lewa market the yes ang product an nitlang puyem nitlang pui ole offer หันดูไตละเงี้ยว่าเจ้าขัน offer ข้าเสียมพัสดุตัดแล้วปวนจูเทรนด์แมงoffer ke hi hetiang lampang hi chuka tui pui ve deu thawa ka line lutuk ni lo ma sele in riat angin ni kuma sacha chiki te po ka lo tho puya khurlama te po ka lo engla tilar ve nual to atimela ma lian ve tak taka te le organic chain ne wa de dang te po dun la tama andu khop lo zia te po min shil na sa adangan la du thu te po chu amai ro chu Mizoram lama hian katam lutuk lo wang hian thopui tu tur po kamamo thawanang ma baka chu kabula tru puma kanen hianin tho dun dan te hi kan ngei tua thei mei thein ka sia chu I enge puar cho te tangin han rep tila chu min nuwa kenin kan lo ti sok mai don ani hi ati ma sakha du lova ma se bi se la tha lo ni mo ka ti mi ti keu khai thiam ro rio anang hi hei pi thainan keni chu mai theini lo kan lo soi fel vek to chu a solid jok mai thei tin surata khanin January hian kan right dona kan member then khatan kal don le ngal boka chu mom je nei thei mai thei pi thain a marketing a an kim lo tianga khami offer Ngenmu kha ka tho she love kanon min deal na ang kha ale okay ole pi chai te team kan ting yo kan le lam pang hit team man ni ta chak me hatia ati mang zong an roti no ha chonin a thut na le lam pang hi na china puan tu aron sai ka puan ru ngam na za hi chuanin ka ngam ve ka tel pui ngam ang helama Mizoram ka lo pui theyang ti kha kan sil ve ngal bonga nge pu arzo le pi chai the team in Nuai nga 15% ka an offer che hi puan rua next offer to ringai thale la chuan thutluk na isiam don ne puma ka zok hian ron selo lo me se ani ati to lak lo heavy kan an chiang lo ke ni ka chu kan chiang sa hey kabulami hian ni kum lama ke chu sacha ka invest to ka chiang ve thawa tia chu an chuanin ka tau deuh bi ka tia inang che lo deuh dona Nuai nga thau khane nga ma se advisory itanen 30% 30% Nuai nga kha hei kan intum sem nga 30% apo ha kan in sem dona kan in sem dan tur kha chu la swai lo me la ama ro chu kein Mizoram lama nang ni lo pui nga bin te hei kein Bangalore lama kanor thunga ti ni chu offer pahnihnaah ye thutluk na isia mangaya offer surat kha poi moni Gujarat kha 30% 30% mo pakhat chu ani du tak kha he helai hianin marketing a pui thei FMCG experience nga le puan so surata kaltur surata zurai tur mai kha idu tak petur chele helaya kan team lamani chu idu tak lo deu idu tak aya nang ma nor bet le shet tu che 15 ni lawina le thokani chu 30% ni chu
อ๋ออี counter เทบก็อ๋ออี Zonet เทบก็แต่ทุกทุกในเสียมมาปนอ๋อหุ่นกับเป็นจ้ะ marketing ละมาจอนมินปุยนความเว่อะจนพี่ชายเตลังไปครั้งเวียง Oleh, kancak. So, terlalu oleh. Jadi tak, di sana sama kan lanse, kan lo be. Lo be. Nek, siapa lo udah, terus.